الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين، آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديث شريف الذي رواه لنا الشيخين إمام البخاري وإمام مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات الإنسان انقطع كل أعماله الصالحة إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بمعنى أنه لا بد من الموت. أنت الذي تأمل، فبعد موتك فقد توقف كل الأعمال إلا هذه الثلاثة. يا أخي الكريم، هل قدمت لنفسك قبل أن تقدم واحد من هذه الأعمال الثلاثة التي ستجزى بعد موتك وبعد فراقك من هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ أو ما قدمت لنفسك أي شيء؟ اسأل نفسك. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawon yettude Allah, du'ano ɓurnaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen fop. hiɗen du'ano mawɓe meɗen wuruɓe e faatiɓe. en toro Allah faatiɓe fof maɓɓe, kala wonɓe e jam yo Allah duuminɓe e jam on, kala wonɓe e soñja yo Allah ittuɓe ɗo naɓaɓe ka aljanna ɓurɗo towude. mawɓe wonɓe hakkundeji meɗen ɓen yo Allah pooɗu balɗe ɗen, moƴƴina battane ɗen. enen sukaɓen kadi yo Allah okku en gurnan juutuɗan hara ko waɗaɗan barki. yaawi neeɓi ko ñaawa e mawɓe meɗen nde ñaawa e meɗen taw hara ko e yaafaɓe. miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala ka hoore mimbar ɗo, kala marɗo ande ka wonki hum muɗum ko wawi ittude wo ko Allah, yo Allah ittanmo. miɗo toro subhanahu wa ta'ala e hoore o mimbar nawnuɓe ɓa nawniraɓe ko Allah mari cellal, yo Allah hon sellimɓe. marɓe ɓen fopp yo Allah jokko ɓeydanɓe, waɗa barki e muɗum. kala mo joga kadi yo Allah okkormo ko ɗuuɗi, ko laaɓi, ko dagi, ko waɗa barki. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala jogiiɓe zurriya ɓen fof yo Allah wurnanɓe, waɗa barki, ɓeydanaɓe. mi toriki Allah ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah hon okkorɓe. fewɓe ɓen ɓe ɓiɓɓe mum feewi ɓen fopp yo Allah tabintinɓe hoore peewal ngal. kala mo ɓiɗɗo mum ɓoyli ala wawɗo fewnugo si wona Allah, yo Allah hon fewnanmo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, hiɗen ari ɗaɓɓugol arsikeji meɗen e ɗe leyɗe, yo Allah okkoren ko laaɓi, ko ɗuuɗi, ko dagi, ko waɗa barki. yo Allah hewtintino en ka meɗen wondude kuntal haaju. mi toriki Allah e leydi meɗen ndi, leydi lagine, wondude e dendagal leyɗe ɗen fop, yo Allah okkoren lamɓe fewɓe, nunɗuɓe, huloɓe Allah. yo Allah waɗu en enen kadi laamateri fewndi, nunɗundi, hulori Allah,
du'antoɓe lamɓe ɓen e lamɓe ɓe kadi yurmeteɓe laamateri ndi ya rabbal alamin innahu waliyu zalika walqadiru alayh. yo allah ardinge dow meɗen ɓurɓe moƴƴude e meɗen hara ko huloɓe allah feppindinayɓe ɓiɓɓe ɓen fop hara mo bonna hula e nder leydi ni ya rabbal alamin. musidɓe julɓe tedduɓe, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadisi selluɗo wo iza mata al insanu, si neɗɗanke on maayi in qata amaluhu illa min thalas, o haray golle makko ɗen foppu darike si wona piiji tati. ko fameten e hadisi on ɗo to ko la budda min al maut, jakka yo pellet en fof meɗen koye mayayɓe, par ce que ko insanu o inni neɗɗanke on so maayi wo kala ko wonnoɗa e gollude e ko moƴƴi wo haray foppu darike ɓe ittiti e ndur ɗum ɗon piiji tati pet. joni noon mo ɓen hani landade hoore muɗum fewndo hiɗa gollude amma yaari taw est ce que noon a ardinani hoore ma gotum e ɗin piiji tati gollayɗi ɓawo ma ko adi a ardinede, ɗum ɗon tigi hani landade hoore muɗum. goo on ko sadaqatun jariya, o ko sadaka ilowo, sadaka ilowo, aw ilmun yuntafa'u bihi, ma gandal wonangal e nafitorede ɓawo ma, aw waladin salihin yad'u lah, ma harɗa atti ɓiɗɗo moƴƴo du'antoɗo mo ɓawo ma, ummo no wi'a rabbirhamhuma kama rabbayani sahira. allah mi turikema yurmenene an e baben an wano ɓe yurmiranolan fewno mi wonno boobo. yiltitoɗen ka sadaqatun jariya, sadaka ilowo. en fo yi ka réseau sociaux ji sonnajo sooduɗo leydi darni juulirde waɗi ko waɗete kon fopp watti e juuɗe julɓe ɓe. yo allah ɗuɗɗunan en sifa ɓe sonnaɓe, ƴetta mbuuɗi yaha darna juulirde, ina ɗum ɗo waɗi kañum kadi fii ko tawoya janngo, waɗani hoore mum, waɗani mawɓe mum, waɗani ɓeygure nden fop, bakka ɗum ɗo fop e julɓe allah ɓen ko tawoya janngo. o sonnajo ɗo ko arno Europe ko moƴƴirimo, ko ɗaɓɓuno ko moƴƴirimo, o acci ka allah rewe ila yawmil qiyama. yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam man bana lillah, wonɗo wo wonɗo mahanɗo allah juulirde e hoore o adna ɗo, wo banallahu lahu baytan fil janna, allah mahano yeymo suudu ka nder aljanna. ko honɗum wonɗen ɗaɓɓude kadi ɓaawo aljanna? ala. oɗo no waɗi juulirde ko ɓeyni kala mahanɗo kon naynugol ko antum, hay si tawi ko san'iro ma yahi e muɗum hono ɓeyni ɗum woni fi sabilillah, fii ko yoɓe luwaye ɗo haray a participe, oɗa noon allah okkimo feere, yiɗimo kadi yilti ɓernde makko nden fi honum ittugol mbuuɗi e juuɗe neɗɗo ɗum hino satti. o yiɗinimo ɗum ɗon, o okkimo feere nden, o okkimo iman on, tawata ko yaw o investisa mbuɗɗin kadi harka ka moƴƴi ka allah yiɗi yarli. ɗum ɗo woni si allah yiɗima ɓe inni wo ni'imal mal fi yadi rajulin salih, wo moƴƴi ko ko wiyete jawdi si ɗum ari e juuɗe neɗɗo moƴƴo hulowo allah. ko sifa ɗum ɗo seydina usman en allah yiɗirnoɓe. usman bun affan radiyallahu anhu, o ƴettuno juudi makko nin o dépense fi allah ko tawoya janngo, hatta qala lahu nabi sallllahu alayhi wa sallam ma darra usman ma amila ba'da al yawmi abada. usman oɗo o wawa gollugol hande kadi gollal lorraygol mo hay e hunde ko sakkotomo natoygol aljanna. wa summiya bi zinnurayn. ɓeɗo honto ɓe woni hande, ɓeɗo fo ɓe yehi ko neɓuɗen ɗo wo ko yaayi wo ko enen tawtoy taɓe, ɓe gollano fi ko wiyete aljanna. an kadi landi hoorema wa min bayni sadaqatil jariya bina'ul masjid, mahugol juulirde. no tawa e muɗum kadi waɗugol forage. bandirawo meɗen goto kadi wonɗo Belgique ɗo précisement Liège, o ƴetti ɗo 5000 € tawi ɗi yonata ko waɗiroya forage on, kanko tun o yiyoyi hoɗo ko tawata ɓe mapore ndiyan hiɓe sonjori, o ƴetti mbuuɗi ɗi o prépareno fi ko yarata hajju, ko yarata hajju. o ini ɓay hajju on laataki, o anda ko honde tuma allah ƴettitatamo, o ƴetti ɗin ɗon o waɗanoyi foɓɓe forage o koriɓe ndiyam ɓe yara, kaɓe yahaynode kilométre de kilométre fi ɗaɓɓoygol ndiyan arta. o yahi o ittani ɓe ɗe anda ɗo. wa qawlu nabi sallllahu alayhi wa sallam, wo ko ɓuri moƴƴude nelaɗo maaki, ɓuri moƴƴude sadakaji ɗin fam ko yeddugol ndiyan sadaka.
haray kon faade yewde nde toɓɓerɗo niniraɓe yoɓe minditi moƴƴa a naatay ɗo e suudu sonnajo hara salon makko on tun no ƴetti 2000 euros 3000 euros naataka chambre makko hara chambre no ƴetti 2000 à 3000 euros sa ndaroyi inde makko ka juulirde a yiyata toon 100 euros goto mo waɗani hoore makko o makki yi suudu aduna ndun o makki yi salon on o makki yi chambre on kono o makki yaari wallahi gabru makko on yiya sonnajo ko ɓorni kon complet makko o jogande makka hoore ha memoye ley hara sa calcule fop no ɓuri 1000 euros mo wakkili ɗin ɗon kono o mara jilbabu goto timmuɗo mo o juulirta hara ɓandu makko nun suuɗoto jawdi ndi nafaari haysi ndi nafi ndi waɗari ka hana waɗede ɗon ndi nafaari haysi ndi nafi o waɗanari hoore makko fi ko tawoya jango sadaqatun jariya musidɓe julɓe tedduɓe hina sonnaɓen tun enen duhi ɓen kadi si tawi goɗɗo o darniri suudu 50 000 euros o daari o tawi innama fi sabilillahi juulirde wata ittugol 100 euros ndu suudu ndu o darniri 50 000 wallahi summa wallah o anda ko honɗum waɗete mayru ɓawo mayude mo be meɗen yo jangu e hoore goɗɗo ko ñelo maayi ka famille ma ka nanuɗa accunoɓe jawle hara hande ɓeygureji ɗin no pirude hiɓe ka justice ko ɓe woni e sennidirde ɓe ko justice o ñaama seeɗa ɓeeɗa ñaama seeɗa en nan taƴi jawdi ndin perdi allah landitoydema fi mayri kadi yawmal qiyama maw men ɓen ɓe maakay wosa yi e colum e hoore musidɗo ma immo e hoore amen anda sikum yimɓe ke ɗon ko honto ko yarata joni noon calcula ɗum ɗon fop hara sa miijitike gurnam ma fof ko wonɗa fina dawa siko fewno nguli a finayi siko fewno neige a finayi siko jangol a finayi hatta fina masa qaddamta li nafsik an kadi ko honɗum waɗuɗa tawata si ɓeygure waɗano yima hiɗa waɗani hoore ma ado a mayde si ɓeygurde waɗano yarima hiɗa waɗani hoore ma ado a mayde jaabi ɗum ɗon hoore ma o beyo landi ɗum ɗon hoore mum ene hiɗa darni jolirde mi darnande fof kono miɗo participe alhamdulillah miɗo waɗi koloyru hay so tawi na forage hara ko koloyru poɗeteɗi ɗin yawne hiɗa waɗi ɗum ɗon alhamdulillah ko ɗon moyen ma on hatti allah noon hino andi non miɗo mari feere miɗo wawi ƴedde 5000 euros kami ƴetti 5000 euros 6000 euros mi soodi parcelle wallahi mi ƴetta wawa ƴedde ɗin ɗon kam waɗanoya woɓɓe goo kadi koloyru hara la nuridu minhum jasa'an wala shukura hara hay wonaɓe ɓe andu ko min ɗum ɗo ko waɗanɗa hoore ko ñande surroɓe arti wallahi ɓe artayle kadi mi rondete mi naɓe rondeɗa naɓeɗa ɓe arta hande kay luttida nder to na suudu ma ɗum ɗon ha hande goɗɗo meɗen ma yaari belgique ɗo ɓe yahanimo ɗo ɓe rewnoyimo ka suudu makko ko direct ka morgo si tawi ɗa mari moyen sa mara kadi ɓe préparé fof ko direct ka gabru joni noon ko on gabru ɗon noon ko honɗum waɗanɗa ton ko honɗum jalbinɗa ton a karo laari nder ton a waɗari courant a waɗari climatiseur ka nder gabru ma e hille ko ɗon woni galle sakkitoro ɗen kadi la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanu wa in banaha bi sharrin ghaba baniha wal iyaz billah goto e meɗen mara galle ko tawoyta ton sina ɗen ɗe mahanɗa hoore ma ɗo joni noon landi hoore ma ɓayne laaɗo yeetike ma ɓe avertisi en se mayi ɗe yare fop darike joni noon ko honɗum hande kadi waɗoyta ɓawo ton a dogiɗo tun fi ɓeygureji musidal darno cuuɗi sooɗa parcelle ji waɗa hectare ji waɗa ferme ji ɓanta étage ji a waɗari étage hay goto ka waloɗa haray no hulɓini a yeetamale ko adi wadde a yii e juuɗe woɓɓe goo kadi kono waɗiri kadi ene an a sikka ɗum wawatama hewtude ñande fatiɗa ɗum wiyete sadaqatun jariya ɗum hiɗa wawi waɗande hoore ma ɗum kokum fanɗi o a wata inde a waɗa juulirden fo a waɗi l'école awa ka fayɓe jangga qouran non mi mara coggu l'école mais miɗo wawi yoɓande aliyatimajo goto o jangga hara min kadi ka jiifan on ɗon jangata kala konko o jangi ɗon hara ko min finance mo ha o gayni ngal gandal ɗo wona yilan sadaqatun jariya no mi wawatamo yoɓande fo mais miɗo mari galle yo aro wona ka galle ɗon o yoɓata luwaye wonanima sadaqatun jariya mi mara galle kono mi wawaymo holtinde hitande be hitande fi o heɓa mi encourage mo fino jang wonanima sadaqatun jariya awa ka amen on boye mi waway waɗanoyde ɓe lasso ka juulirde wonanima sadaqatun jariya ka juulirde fuuta a wata waɗande ɓe tapi moquette kono a sodanayɓe gate ɗen ka meɗe weƴƴita wonanima sadaqatun jariya
mi wawata wadde ɗum ɗo fuu kono mi heɓay coggu pano solaire hu gotum 500 euros waɗante hay sa waɗantaɓe prise ji waɗanaɓe ɓe daygena ka juulirde ka suudu Allah waɗanima sadaqatun jariya ɗiɗo fop sa calculi a itti seeɗa ɗa a wattiriɗe a wawa heɓde ɗum ɗo ko tawoya janggo ñande surroɓe garti ko ɗum wiyete sadaqatun jariya ɗiɗo fo wata yaw sodoya dolle qur'an adda wallina ka juulirde mushaf inna yo julɓe Allah ɓe jangir ɗum ɗo ha ñande an kay tawoyɗa joomi ma kala harfu jangaɗo ɗon a heɓay baraji sa yehi bara banɗo a heɓay ɗon deftere ɗon joni gasande 5 euros 10 euros ƴetta ɗum naɓaga suudu Allah innaka ko ɗo tun koye suudu Allah wiya yimɓe ɓe jangira ma sooda jus ammaje dolle yaha ka duɗe sendita siko qur'an soɗa ala ko goɗɗo waɗa ɗum sina ko jangira waɗu ɗum ɗon a wawata ɗum ɗo fop hiɗa andi ka sonnaji woni modi makko mayino himo accitimo e dolle ɓiɓɓe ala ko danko yaha wattanaɓe suudu huɗo ndun hay sa waɗantaɓe tool a waɗanɓe suudu huɗo ndun yappanaɓe hitande be hitande ma ɗum hay so tawi ko julde hewtini moltina ɗon 100 euros ɓe heɓa koɓe sooda tew ka suumaye ɓe heɓa koɓe horina pay koye aliyatimayo koye holtinakoye wonanima sadaqatun jariya bani adama on ko ɗum ɗo hani waɗande hoore mum wa qaddimu li anfusikum qabla an tuqaddamu wo be yo ardinan hoore muɗum ko adi o ardinede pellete ardinoyte annuktatu thaniya aw ilmun yuntafau bihi ma gandal ngal jannuɗa julɓe Allah ɓen hara ɓe naftorde fama balukum bil imam al-bukhari wa imam muslim wa imam anas ibn malik radiyallahu wa ardahum anhum ajma'in ko ɗum sikko ɗum imam al-bukhari hadis nde o selli o ɓeynay ko bukhari wonanimo sadaqatun jariya ko ɗum woni ilmun yuntafau bih sahihul bukhari asahhul kitab bada kitab Allah deftere fop si mawɓedirama si qur'an on feƴƴi ko nde deftere ɓuuri sellude fi makko wowlete ila yawmil qiyama se ƴetti fen ɗo yalla yaafo mawɓe men yaafo mawɓe Fuuta Jallo ceerno Samba Mombeya fi maɓɓe ɓe wowlete ka tariha meɗen ila yawmil qiyama na sabu jawdi ɓe ɓurano Fuuta Jallo fof jawdi ɓe ɓurano Fuuta Jallo fof dambe e ngari e iwti ko sabu gandal maɓɓe ngal sa wowlay fi ceernoɓe waliyaɓe Fuuta Jallo a wowlay fi ceerno Samba a wowlay fi ceerno Sadou Mbo Dalen a wowlay fi ceerno Aliou Ɓuuɓa Ndiyam ɓeɗo ko honɗum ɓe acci ko ilmun yuntafau bihi ko sabu gandal maɓɓe ngal ha hande ka won ɗo karamo koɓe wowlay fi maɓɓe defte ɓe ɗe ɓe wallifinoɗen a yahay janngoyaɗo leyɗe arabe heɓa doctoraji ha doctoraji sa arti namu be wawi finude deftere ɗe ɓe wallifi hara ɓe anda leyɗe arabe ka hikkori aw ilmun ma gandal yuntafau bihi wona ngal e naftorede e yeyɗo menen ineteɓe no janngo e leyɗe arabe dolle dolle hara goto mara muallaf hay goto deftere wotere nde o wallifi hara ala hara hay wallifade ɗen Fuuta Jallo a watade finude namu be wawi ɗen ƴetteɗo joni ogirde malal ma sifa ɗen defte ɗo joni ɓannana ɗo oustage ko wente oustage ko namu be wawata nde tindade malgré nde winnama hayka haala pulal firtugol ɗum ɗon hayka pulal namu be woni ko wawi joni noon an ɗon a waɗari hay hunde ɗum ɗon nelaɗo sallah alih sallam no maki wo kun aliman aw mutaalliman aw sami'an aw muhibban li haula wala takun khamisan fatahlik ɓurna ɗo ɓe maki wo eto wona gando Allah no yiɗi gando al ulama warasatul anbiya ko karamo ko ɓeroni annabaɓen wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama innama warrasul ilm faman akhazahu faqad akhaza bi hazzin wafir kala ƴettuɗo ko annabaɓen roniɓeɓe ko hara o ƴetti ko wiyete ko ngalu e dondi yonaydi ɓen noon ɓe acciyani hay hunde sina ko wiyete ko gandal sa place ke ɗon ko ɗon premier o sa wawari wonde ɗon aw mutaalliman wondu awa neɗɗo jangowo hiɗa yiɗi kala ka jangete a tawoyde ka duɗe kono a janga a jangoyta ɓeni gasi ella ala ɗo funa ella a waru ka tammo aw sami an wonu neɗɗo heɗotoɗo landotoɗo a gollata hay e hunde ka dina sina tuman anduɗa ñawore muɗum yaqumu imamu abdourahman fi kitabihi al akhdari wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fi sellanta hellifaɗo wala yahillu lil mukallif an yaf'ala aw an ya'mala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fi hatu bande andi nyawore Allah e muɗum a heɓi ka catégorie tammo ɗon kadi hino moƴƴi si ɗum ɗo fof ne waki aw muhibban li haula awa joni wonu neɗɗo yiɗuɓe ganduɓeɓen e jangoɓen e landotoɓen e yimɓe diina ɓe yiɗaɓe ɗo o moyen almar'u yuhsharu almar'u yawma alqiyamati ma'a man ahabba neɗɗo fof neɗɗo ko ɓe yiɗi ɓen ko ange ɓen moɓiɗoyte yawmal qiyama joni sa yiɗi ɓeɗo moyen ko ange ɓeɗo wonoyta catégorie goto yawmal qiyama kono wata ronku ka sadaqatun jariya ronka kadi ka ilmun yuntafa'u bi
aw waladin salihin yad'u lah, ma ɓiɗɗo moƴƴo kadi mono du'anoma. Ɗum ko sa formimo e hoore muɗum, a andinimo dina l'islam, a janginimo ɗum, o faami ɗum, hara ñande mayɗa o enen ɓe tooliɓe Europe, tooli Amérique Occident, woɓɓe hino lagini hande no timminani hoore muɗum ko wiyete ɗum dépense. Na ɓiɗɗo mum naɓi ɗum Makka, nde ɓiɗɗo no immo taw baba mum yehi Makka yahitike. Na ɓiɗɗo mum addi ɗum Europe, ko kanko addi ɓiɗɗo makko on Europe. Na ɓiɗɗo makko jonni mo kaydi européen ma américain, ko kanko jonni ɓiɓɓe makko ɓen kaydi européen e américain. Na ɓiɗɗo makko on darnanimo suudu, o taw ben makko e suudu darnan no climatise peji ɗin fof no timmi. Honɗum faala e juuɗe kum ɓikkum ma, ko piihu gotum pet. Ñande ɓe inni surroɓe arti hara kum waɗayni juuɗen ko ina rabbi irhamhuma kama rabbayani sahira. Allah yaafo baba o. Ɗum no pet woni ko ha to jinnen ɓe ɓiɓɓe. Ala hay hunde ko ɓe wawi en waɗande hande ko en heɓari. Ko ɓe waw en waɗude, kono ko ɓe waɗante en hay hunde lutta. Ko si ɓe ɗoftike ɓe jangi, ɓe torike Allah ñande surroɓe arti yo Allah yaafo baba. Si ɓe waɗi ɗum ɗo hara en heeɓi nafoore nden. Si en heɓari ɗum ɗo hara waliyas billah. Yo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewni fewna ɓiɓɓe men ɓen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه السلام. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawon yettude o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata taguɗo en waɗi en bani adam, waɗi en julɓe, waɗi en mofti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waɗi en kadi koyen jibbinaɓe e nder l'islam. Hakkunde dewga sunna e farilla hiɗa yetta o allahjo, jarna mawɓe meɗen du'anoɓe, wuruɓe e fatiɓe. Hiɗa faala heɓude wi goɗɗo du'anoma, du'an hebbin du'anagol mawɓe maɓen. Allah addi du'a spécial ko du'anorta mawɓe maɓen: rabbir hamhuma kama rabbayani sahira. Amma ba'd, musidɓe julɓe tedduɓe, komi faalano annintinde ko nde toɓɓere ɗo wattane hakkil. Mi wonɗo e wolde ɗo o mawnon ɓe jentiɓe la wonɓe la darde, en anda ko joni ko kikiɗe ko janggo ñande arata, kono pellet dow surroɓe gartay. Joni noon ndaaru ko honɗum ardinanɗa hoorema ñande ɓe arti. Wata accu habbora ɓeygure ma ko ɓe waɗanayma cérémonie ji ɓawo ma ñande mayɗa, ta habboro ɗum ɗon. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura summa yujzahu al jaza al awfa. Wo ala nane ɗanken wosina konko golli, wo golle makko ɗen kadi pellet ɗe yiyete Allah yoɓa ma kadi joddi hara ko joddi timmude tis. Al jaza'u min jinsil amal. Yo toro Allah subhanahu wa ta'ala, as'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يرزقني وإياكم بحسن الخاتمة. اللهم لا تفرج هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بين شقيا ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله من تركي ما مربي أنديجي إتم بأنديجي، مربي مابونديجي إتم مابونديجي، تركي الله ببيد من بويلي الله فونامbe، تركي الله نونو ما نوني رابي يا الله سلمbe، تركي الله سبحانه وتعالى yisiɓɓe meɗen wonɓe hoore ɗi laaɓi yo Allah lumminɓe hoore jam moƴƴere. toriki Allah ɓe mara kaydiji ɓe yo Allah hokkoɓe kaydi joni nafa e barke, jogiiɓe yo Allah ho nafirɓe ɗi ɗe juuleɗe ko nangude yo Allah hollu en timmode muɗum. mi toriki Allah yo Allah okkoro en sadaka ɗum jaariya ko adi e maayode. mi toriki Allah neeɓi yaawi nde kala nde ɗe may taw hara koye yaafaɓe. rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rachada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.